Kailangan mi. Aduan mi kaya ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakala tao. Aduan mi ngeni kaya ka, ing baliktad mo kaming mitmong lugod at iatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit,
at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at sali lamo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at gawan dayti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalam mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at bang makasaup kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong die at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilyatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampanan mo, magsakdal kaming magkanlung o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Induning Divina Gracia, ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Luklok tamo po saglit.
Napun po kaya kongan kapatid kang Kristo, kingaldoy ti pagmasusyan tayo ing katlunang Domingo ning karaniwan na panahon. Panandaman tayo po yung presensya ning ginubusal tamo, at bang maging mabungayo at makabaldugan ning kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa, para king makapasubaling kapag nasanang Jose Pepe Hison, Elmer Let Villarosa and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Joel Miklat, Aurora Bautista. Para karing maldang kaladwaking purgatorio lalong-lalo na Teresita Dizon Sese. Makiabiyata mo po ngeni king pamagkanta king dalita pamuklat.
Nagduningig pampo ni anak po ni Espiritu Santo. Amen. Ginuman at tiliya kay kayo. At kaya ka ang timuri. Maya pag at panapon po kay kayo nga. Maya pagat panapon po amo. Tutana king katlong Domingo ning karaniwan ng panahon. Panagad kay kayong yan yung penandit nga ganakantala sana king lubtamo, tinggi katang individual kay donan kaniting banalamisa. At bang ganita pagdamanan ng ginuing kay katamong kayadwanan, king katahimikan ngayon, iganakantamo, ing kay katang dapat na kasalanan, kimilabas, at manyawat-tawat kin Diyos. Yagkasta ngayon, yagnanagnaning kapadisyan, Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatid, kapatid, uling kasala kong bina, king isip, pamano at dapat, may at haliwang mayroong kakulangan. Ulinit ay panigapo pa Santa Maria, ang kapilan mang Birhen, karing sa belangelang pong santo, at kay kayo kapatid, panalangin niyo po, King Diyos, sa ginutang. King Diyos, sa mayupayang tuto, pagalwa na katam, at king pangapataw, daring kasalanan tam, dala na katangin sana king bielang angga. Amen. Malunos ka, O Ginoo, malunos ka. Kristo, malunos ka. Kristo, malunos ka sa akin kami. O Ginoo, malulos ka. O Ginoo, malulos ka. Karingkang kaya paluran, upurian, nakaparangalan, nakapaligayan, nagkasasabandapa. Upurian, nakaparangalan, nakapaligayan, nagkasasabandapa. Kayapan, karingkang kaya paluran, upurian, nakaparangalan, nakapaligayan, nagkasasabandapa. Upurian, nakaparangalan, nakapaligayan, nagkasasabandapa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, imatasaraan mo. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, imatasaraan mo. Manalangin tamo. Alubos mayupayang igpa, ing lugod ay alok mo parating mimigit king maragul ng diling panayanayan, ni makatao ming kapag nasan, uling may git kang maula, kesa king makataong puso.
Pamahalan mi imbalang pamisip, imbalang malasakit mi kimbye, banding kay kaming kakulangan at kainan, erapampanan, in panalawe mi king kay kang ligay, uy tayo ra kami, king kapayapan na pengakum. Iriadwan mi kumilatan ng Kristong Genome. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ng Nehemia. Delaneng Ezra apari, ing libro ning batas, ketang lugal anong nula mititipon ding lalaki, babayi at anak ang makaintindi na king pisasabyan. Binasa niya karela imbatas ketang lugal, anong nula makatipon ding memalen, madibat na itang abak hanggang ugtong aldo. At may kiramdam lang niya mas-amas ding sabla. Makatalakadya i Ezra king entabladong dutong, agewara para king pamitipon ay ito. Makalawe lang nga namata ring tao kang Ezra, kabang makatalakadya. Tinalakad lang ding tao, inyang biklat na ne ing libro. Nga ng Ezra, purya niya ing ginu, ing Diyos asari degulan. Tinasno ring gamat da ring tao, at ngarang may kibat. Amen, amen. Di ko ro rimbuntok da, at migsakabla king gabun, king pamanyamba, king ginu. Binasare karela imbatas ning Diyos, at linikas de ampon binya kabaldugan, ban anching dyan de, ring tao. Inya nga balo ring tao ing sukat dang dapton, agpangking adwaning batas, metagkila kapanandaman at mipakyakla. Inya in Nehemias, a gobernador, i Ezra apari at biyasa kimbatas, at ding levitang manisplika kimbatas, sinabi ra karing tao, itingal do iti banalya para king ginung kaya kong Diyos. Inya eko sukat malungkot o kikyak. Muli na kayo at magsaya. Mangan kayo at minum at dakayanan nyo laret ang alampamangan at inuman. Uling banalya iting aldo king kaya katamong ginung. Inya eko sukat malungkot. Intula ababyening ginukaya kayo, ya ingkekong sikanan. Ingamano ning ginu. Salamat, King Diyos. Ding amano mo ginu, espiritula at biye. Dingamano mo ginu, espiritula at biye. Imbatas ning ginu ganapya. Babyayang bayong biye king tao. Apanaligan la ring tuntunan ning ginu. Kabyasnan babyera, king taong alangbalo. Dingamano mo ginu, espiritula at biye. Ding kautusan ning ginu matulid la. Di numan intutupad, tula ing kamtana. Ding utos ning ginu ustula. Babyelang sala, karing mata. Dingamano mo ginu, espiritula at biye. Karapat dapat ing gumalang mitmong takot king ginu. Sukat manatili iti kapilanman. Ding atol ning ginu pawalang katutuan. Alayang kakabiran minuman. Dingamano mo ginu, espiritula at biye. Ding amanong laluwal karing labi ko. At impami bule-bule ning kakong puso, maging katanggap-tanggap la sa arapan mo. O ginu, ape kabatukong matibe, at kakong talapagligtas. Dingamano mo ginu, espiritula at biye. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king umuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. May ngarya king metong akatawan ayating dakaladake i Kristo. Makanyan man metong nyamong katawan, bistaman dakalyang miyayaliwang dake.
Makanyan mo naman itamungan, Hudyo o Griego, alipan o timawa, may binyag tamu king metong mong katawan, king kapamilataning metong mong espiritu, at itamungan minumtamu king metong mong espiritu. Uling dakal lang dake rin bibilog king katawan, at emu metong adake. Nung imbitis sa biyana, uling eko gamat, eko kayabe king katawan. Ito mga baldugan king nanedake ning katawan. At nung imbalugbog sa biyana, uling eko mato, ito mga baldugan king nanedake ning katawan. Nung ing mabilog a katawan matayangan, makananuyang makaramdam. At nung puro neman balugbog, makananuyang makabaw. Dapot epin makanyan. Sirya na lang binili ning Diyos di miyayaliwang dake ning katawan. Alang katawan nung buko diyang metong adake. Ing kamatutuanan, dakalaring parte dake, dapot metong yamu ing katawan. Inya naasabi ning mato king gamat, era ka kailangan. Ni imbuntok naasabi ka ring bitis, era ko kailangan. Emu ito, tamo malyaring niye nung alalu, ring bala mo may nanandake ning katawan. At deting isipan tamong alang kabaldugan, adake ning katawan, ila mismo ring sukatang pakaingatan. Kabang detandake masanting lalawan, ila ring lalutang pakadinan pansin. Era naman kailangan ding mga lagong dake na ning katawan tamo. Dapot pibage-bage no ning Diyos ring dake ning katawan, bandinan mas maragul adangalan, detang dake ning katawan ay alang makaying dangal. Inya alang pamisagsagan king katawan, dapot ding miyayaliwang dake, at lang masabal king metong at metong. Nung ing metong nandake ning katawan manamdaman niya, ding aliwang dake, manamdaman langan abena. Nung ing metong nga dake, mi parangalan nyo, ding sablang dake, mi parangalan lang abena. Uli naliti, ikongan katawan akong Kristo, at imbalang metong kaya kayo, dake ne. Bibili no ning Diyos king iglesia, ring sabla king sukat dang pagkabilyan. Mumuna ring apostol, kadwa ring propeta, katlo ding talatru, at kaibat ding darapat mala, at detang ating upayang manulu, o makasaop karing aliwa, o mamahala karela, o magsalitang miyayaliwang amano. Elangan apostol o propeta o talaturu, elangan ating upayang dapat mala o manulong sakit o magsalitang aliwang amano o magpalino nung nano ing kabaldugan do reting amano. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo tinubod na ako,
bani panaral ke ing maya pabalita karing pakakalulu, at iyayag ing katimawan karing biyag. Inginu manatili kayo. At keka antimurin. Pamipasyag ing may pabalitag pangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Dakal na lamo rin, ding migkapilit sinulat kasalasayan tungkol karing bage, may nga palyari, buzelmi. Makayagpang ingkarelang sinulat king sinabi na kay kami, ring may kasaksi at may naral kareting bagi ba't paking mula. Kay ba't kung inusisang mitmong kaingatan iting sablang bagi, may apang ko na naman po ing sumulat meto nga maayos a kasalasayan para kay kayo. Kagalang-galang at Teopilo. De patang ko iti ba nabalo yung lubos ang katutuanda ring sablang bage ami turo na kay kayo. Migbalik ya Galilea Jesus at ing upaya ng banal Espiritu at kaya. Mikalat ang balita tungkol kaya kung may bilugalugal ay ito. Tinuruya ka rin karelang sinagoga at ding sabla upuryande. Kay ba't nanita, migbalik ya Nazaret, Jesus, ng lugal, anong nuya meragul. Kingaldo na ning Sabat, anti mo yung ugali na mintaya king sinagoga, tinalakad ya ban mamasa karing kasulatan, binyere kaya ing libro ning Propeta Isaias, biklat ne ing libro, at ikit ne king lugal, nung makasulat ing makatuki. Ing Espiritu ning Ginoo at yukanak, uling pinili nak, banda ipanaral king may pabalita ning karing pakakalu. Tinubod na ako baniyayag ing katimawan karing bihag, ating pangabalik da panimanman ding bulag, ating pangayat bus da ring mayayalipit, at ipabalo ing banwana ning pamagligtas ning Ginoo, king kayang balen. Lilo na yung Jesus ng libro, binalik niya king kasalp at linuklukya. Makalawi na kaya ring sablang tao king sinagoga. Nga nakarela, meto pa dya ngeni iting dake na, ningga kasulatan, kabang pakirandaman niyang mababasa. Kapatid, ang mayap ng balita ng kaligtasan, Kapurian keka, O Kristo. Bayutamo po munta o paike king pamigunam tamo. Aduan tamo pa mo po yung kamasalan ay isip ang puso king banal Espiritu at nga tamong manalangin, datang ka o banal Espiritu, datang ka kapamilatana, ning masikana ng pamilatan, ning milalablab alugod, ning imakulad ang puso ng Maria, akekang pakamalan, ay esposa. Amen. Ini pong kekatang dindam ang Ebanghelyo, lalarawan niya po kekatamo ing pamagumpizan ning misyon na ning Ginoo king Galilea. The beginning
of the ministry of Jesus in Galilee. Ang inaugural address na nining pamagumpisa na ning gayang misyon king Galilea, merapat ka rin king Nazareth. Ketang meto nga sinagoga, anong no, misan aldoning Sabat, tinago niya ang ginutang Isu Kristo at tinalakad niya keng rostrum antikanini o ambo at ing metong talasaw dinuwang ni kaya ing makalulun a libro na ning propeta Isaiah at kaybat lidlad ni binasa ni nano'y tanga basa na ning Ginoo ketang libro ng Isaiah o ini po ulitan ke ng Espiritu ning Ginoo at yung kanak uling pinili na ako ba ni panaral king may pabalita karing pakakalul tinubon na ako ba niyayag ing katimawan karing bihag at impa magbalik da panimanman ding bulag at impangayat bus daring mga mayayalipit at ipabalo ing banwana ning pamagligtas ning Ginoo king kayang balen. End of the quotation from the book of Isaiah. Abinasa na ning Ginoo. At deti o iti yapin ing the vision, the goal, and the intention of His coming into the world. What is His vision in coming into the world? What is the vision of Christ? Number one, to bring glad tidings to the poor. Number two, to proclaim liberty to captives. And number three, to proclaim a year acceptable to the Lord. Yapin po yung vision na ito. Makasalali kining libro ng Isaiah. Yapin po yung kayang goal. Abinasa na kining libro ng Isaias. Yapin yung kayang the very intention of Jesus why He came into the world. Nano ito? In short, kayang meto ngayaman, nanumburi ng ipayabot, nining inaugural speech na ngayon ning Ginoo, karing king sinagoga ning Nazareth. Nung baga ka rin niya mag-take off in kayang mission. King lugar, anong nuya meragul in Ginoo. Metong niya mo, imburi ng ipayabot. Dening atlong deni, malyari mong isumatotal into one. I came to be a liberator. Itimawa ko lareng tao, king karelang kasalanan, king kamatayan, king kialambelwan, king kasalpantayanan, king takot, at aliwapa. Yaning sangkan nung bakit dinatang ko keti king yato nga nawari ning ginutang Isu Kristo. To free man from the shackles of sin and death. Liberate man from sin
and from death. Makanano ng gewa ng ginuini. Makanano ng in-execute ng ginu. Ining kapakayan na ini ning kayang panyatang. Well, baluta mo po na ingino anyang mig-mission niya. Karengking Galileo. Inggewana, number 1, prinoklama ning may pabalita ning kaligtasan. Prinoklama ning kayarianan ning kayang igpa. Tatanda ng talapuring parabola ng talimaga ang mga santing. Timolimbawa, the parable of the prodigal son, the parable of the lost drachma, the parable of the lost sheep, the parable of the good Samaritan, etc., etc. Dakala rin, pangasanting da. At ila rin ulit-ulitan tamong babasan at pigugunaman kilob na ning 2,000 banwa. At di nga liwapang sinabi na, maliban ka rin ning talimhagan din, karakal na pa sinabi ning Ginoo. Metong ka rin, yapining tuguran may Diyos, king sablangnan, at luguran may kapara mong tao, antimo na makanano may kaluguran ing sarili mo. Kenya makabase ing number 1 akautusana ning apong ini, ning Diyos. Ing kutang ngeni, karening gawana ning Ginoo, anyang mabibiyek iti masala. Kayong panga kalat da, rening talimhaga, dening pamanulo na, may enulo ya, may itong panganini, malibang kitang pinoklamaning may pabalita, may enulo ya, masakit, may aliwang klaseng sakit, ding bulag, ding lumpo, ding leproson, at aliwapa. Kay ba't may nabiyan demonyo, karingalip nanda, kay ba't may pabiyaya na laring mete, inganak ng Jairus amaging alu, inganak na ning babaeng may balok king Naim, i Lazaro, at aliwapa. Karening gewa ng antikanini ning Ginoo, to liberate us from sin and death. Sabi mo kayang I experience mo ing liberating effect na nining gawa ng aini ning Ginoo. May katapilan mo ni dindam ingamano na. Ding gawa ng pamanulo. Ding penabi ng demonyo karingalip nanda. Ding pepasubya ng miye. Rening ega na ganan dening kwento. Deni. Kilog na ning 2,000 years. Anong nung ing Santa Iglesia, ulit-ulita na lang sa sabyan deni. Babasan. Have you been affected by this? Minapekto na ine. Keka, ampong kako. To the point na ikata, may converti kata. Have we submitted ourselves to this mission of Jesus to save us? Nung halimbawa, I experience sata in conversion, in pamagbalik loob king apong Ginoo, kapamilatanan niting
liberating message na ning Ginoo. Through the years, ngeni adwa na kaya katamo, nung experience sa tanay ning conversion na ini, kapamilatan da rin ning amano na ning Ginoo, kay kayang Santa Iglesia, kailangan idakita mo ini, karing kapatad tamo. If we have been liberated by the Word of God, ingkutang ngeni, makanano mong daraki ni karingke kang kapatad. It's our task now to help others liberate themselves by the Word of God, to make others be converted. Nepo. So, sana ining goal na ning Ginoo, ining kayang vision ning Ginoo, ining kayang intention, ketang kayang inaugural address, and inaugural speech, sana namo minapektuya kaya kaampong kako. And then, in return, idake tayo ni, share tayo ni, karing kaya katamong kapatad. Anong du, binamo namang kailangan ing ila, makonvertila. King Ginoo. Amen. Talagad tab. Sasalpan tayo ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa makalukluk wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mierding mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin ta mo king Ginoong Jesus, baning kayang mensay, maging mayap yung balita, karing sablang tao. Ing pagibat, king balang kay doon ng magsalita ka Ginoo, at bustan mong makirandam kami. Itangan po. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para king balayan mong makatipon keti, ban makiramdam karingke kang amano ning biye, at para karing anggang kapilanman, e patinanggap king kang amano, ban dandamandet atalastas ing mayap mong balita, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing kekang talassalpantayang mitagulaling king aldoyti keko, at para karing sapilitan magobro king aldoyti, ban ing mayap mong balita ning lugod, dasan do ring sabla, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing bihag amanaya king karelang kalayan, at para karing manatiling bibihag king karelang sarili, baning kaya kang maya pabalita ning katimawan, dasanongan, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing bulag ay makibalo, nung nano insala, at para karetang manakit, o bisang manakit, ban ing sala ning kaya kang maya pabalita, ang tabayananongan, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami.
para ka ring kalulu at ding mayayalipusta, amanyawad sawop, at para ka ring karelang matulid, para ka ring magsamantala at liligalig karela, baning mayap mong balita, ning kaya kang ustisyo, at ning karelang dangalan, miras king balang metong, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Ngayon ni po, adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Manalangin tamo. Ginoong Jesus, ing tulat ligayan papasig mo, makatagulaling maging maya pabalita para karing sabla. Bustan mo makiramdam kami. Kingga kekang aman at kasyan mo keng misane kaniti banding e gana-gana akit da kingi keng ginumi nginit manggaman kingalanganga. Amen. Manalangin kay kapatid, banang kakot kay gayon daon, matanggap yarapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapane saning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo igpaming miglalang. Tanggapan mo reting kegeng ayin, paintulot mong papagbanalan da kami at pagdalang kaligtasan. Ipagkalom iti kamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ang Ginome manatili kay At keka at nayo rin po suyo. makayat na no Salamatan king tayong Diyos sa ginutang. iti karapat dapat at Tunaypin, matulid. karapat dapat at matulid, sugat at magakabusing pasalamatan da ka, king zablang penantit at numan ka rin o ginabanalay pa. Mayupain dito at talanganggan Diyos ka mamilatan ng Kristong Ginom. King kekang lugod, binukod mo kami, bani pakilala mo. King kekang karangalat, agyang gilutan da ka, paulan ng kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbali kay lubkek. Ulinita, ing kaluguran mo anak, meging tao yang kalupa mi, banating kalupa ming tao makapagligtas, kay kami king kapamakan at pangalilikin dalat. Kapamilatana, pingangel, ning banwa, yampang ding karelang panalangin, ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilanman, miyugnesa ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit, ning kekang kapurian at ngaming ang kakanta. May paya, ipnu'y kanwa, ating labuat hingke, kang ligaya, o sana, king kakatas-katasan, o'y
dakiw ning Ginoo ing daratang ing dakiw ning Ginoo Hosana Hosana ing kakatasan ing daratang ing dakiw ning Ginoo ing daratang ing dakiw ing Ginoo. Tunay kapin banalogin ikayong panibatan ng sablang kabanalan. Pagganito pagparlampong ipabanalan mga sanditing ayat ng slag ng Espiritu ban para kay kami malalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Mayadaan kusang lupkim pa may lasat kamatayin kinwaning tinap. Pero salamat siya kay piraso na at binyan ay karing kain disipulos nga natanggapan niya ikongin at kananye iti ang kanakong katawan na midaon para kay kami. Ganyan mo naman, kaibat ng apunan kinuha na yung kalis. Pasibahin pa pasalamat kay kabinyan na yung kalis, karing kayong disipulos, nga natanggapan niya, ikong at minum ko kanay. Iri ang kalis ng ganakong daya, daning bayo talagang tipan. Amibu para kay kat parang sablang tao. Pagkita yung patawaran ng kasalan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan ka na. Pasyagdayang yan misteryo ng kasalpantayan. Cristo metea, Cristo me pea, Cristo mabea at yang ining gaganakan miyo ikpa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyaning nakdarawan miyake, iting tinapin ng biyering kalis ng kaligtasan, daning pasalamatan kay kayong pepalyarian kaming matampang talakadara panuban sa muyo kay. Makmabami ng paggamubo, kingi kami ang sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo ti punana kami ang tingmetong ning banal na Espiritu. Kinagan may oigpain sa ante iglesia makalaganap king meto yat manignap yasak king lugod. Kambinig kay kaming Papi Francisco Florentino kay kaming Arsobispo, pasyan kay kaming Arsobispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman din kay kaming ipanalangin ngin. Minsan paging lubtam, ganakan tala, din kay katam personal akaydunan king Diyos, kaniting banalamisa. Kanakan mula naman, ding kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang mihango na biye, tanggapan mo saan, maligayang harapan pakalul mo kengan, gaan kang karabat dapat magkamit, kimbya lang ang gabang kambeno na Birhen Maria, Indo ng Diyos, kambeno ng San Jose, kayong galinis din isa na esposo, kambeno ng Apostoles, at ding sablang santos at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panun, puna nagat paligayang kamo milatan ng Yesu Kristong anak mo. King kamo milatan ng Kristo kambenat kay pangmayupay. Kagam na Espiritu Santo po nagat paralan manggaman king alanganga. Amen. Amen. Ngini purian tayong igpa, miglalang kay katao.
kaning lagyu datang ke kami ing kayayanmu ipamintay lulumu keriking yatu at king banwa ipamintay lulumu ing kakayan King adorado, ibiyemo que kami, King adorado, adipatag mo que kami, ding stami que anting pamamatawad mi karing kasalage kami emakay pa'y sa walking tukso nunay kabusking maroro Ikaw sa gamyo, ginuking sa bulang marok, malago ng pagkalun, ing kapayapan kayong panahon may. Mangking kasaupanan ing kayong pagkalulo, parada kayong ikabos kayong kasalan, miligtas kayong sa bulang kaligaligan. Kabang maninay kami kamben, maligayang kapanaligan, ing panyatan ni Jesu Kristo, kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kapayapan ating ligaya manggaman king alananga. O Ginoong Jesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ang kapayapan lalakwang ko kekay. Ang kapayapan ko babye ko kekay. Emo sana balikdan din kay kaming kasalanan, nelawan yung kazalpantayanan. Ningging iglesia at pamayapan may ang panbilog nagpangking kaburian. Kambyet magari manggaman king alanganga. Amen. Ilugod at kapayapan, hindi manatili sa kapilan man kay kayo. At kaya Bakit tapong yan yung may kakamitong tama at may kakalugod king gino. Kapayap. Peace. Iring pabiring katao na tayong Jesu Kristo pag-alam na sa tayong bilanganga. Kaya katamang sablang tatanggap kaya. Kode ng Diyos. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kode. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kode. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Gawin ko rin Diyos na milakong kasalanan ng iyat. Rumiyaws kingapunan ng kodero. Ginu, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
maglingap. Salamat po, salamat po. Para kingge api kalubo ke kami. Pamangan mi aldo babiemungan. Tuknaan mi malanginan umaling kay ngalan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Siklaw tamo po. Tatak ning mabiye Diyos, o kakong Diyos, kakong maluguday pa, tatanggapan keng mipnong lugod at kapasalamatan, ingke kang divinong tatak ning pamamingwa, ingke kang kadyosan, babalot ning katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kung mipmong pakumbabang kapasalamatan at darawon ko ing matinding lugot at katapatan keka kakong pakamalan ay pa. Pagparalampu ko keka ing panlualo mo ko at ding pakamalan ko. Kapamilatan iting makapasubaling tatak at pangako ko ing biye ko king pamanyuyo keka manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na iba, ibiye mo yung pakalulo mo kareting masakit a panahon, kaluguran na iba. Darawon ko kaya ka yung katawan, daya, kaladwa, at panga Diyos ning kaya kang lusok kaluguran na yanak, king pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampo para karing kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo, O Diyos, lubos mayo pangigpa, mananasaning bayong biye, pigalog mo kay kami, pasulungan ang lugod mi at papanatilya na kami kintura ng kayarian mo, ideado ni ko milatan ng Kristong Ginoo. Amen. Balayan ituburan, balayan inaus mo, balayan pinili mo, balayan mo o Ginoo, kekang pagkayapan, kekang palabungan, kekang paganalan. Ang Ginoo manatili kay kayo, At kaya kanti benisyonan mo. na kayo ng Diyos, ang Ipa, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Isa mayagami kayo, King, pamikakalago. Salamat, King Diyos. Balayan at alatuki, balayan amituburan, balayan at inaus mo, balayan at inuiri mo,